amaka atushanga abazire nkitwe abina abana kugira ngo abana bitu tubakuzeje kandi nubo ba future leaders umwana wota mukuruzeje akamanye kibi na nekirungi nicyo kwiza kushangira umuntu yakura urabira abanza bakura buroro baro atushanga umuntu yakura buroro yayikuza ushanga ibyaragamo bitaba birungi icyo kureberaho ni nka corruption yo kureba ushanga umwana wanango ushanga hatana mukuzumera ngo umwana wawe nayiba umwana wawe arkorapti hazane bitangira kahi mu family umwana yibashukari ubura kumugambo umwana umuhereze sente ngo agenda gure sabuni wamuha umutwaro agura sabuni yengumi 5 abura kuzireta bikomaho haza mwenu abazire cyenda twe kwatirimo umwana akora mutume umuvuze sabuni wagigura zingaye zaza rakashanga yengumi 3 zire azukhereze ejo niyaga undaperte manyejo ndene kindi no kugira ngo umwana nawe yibashukari wakimanya ngo yibashukari ninga yiba senti kwarize na wujirota umutene mukakiboko amanye ngo kwiba kugize kuta nabwe no kubitukubonire ekingambere cyo ni ceki kugira ngo umwana nakura amuheru ayiza tungemerumo ninga barida atakiza kubarida uza kurura amanya ngo hata no manya ngo ese nduro muhire agirata yazitwara sente ngo zukora urugudo uza kurura ngo sente zigenziri amataka gavumenti uza kurura ngo amataka gavumenti nako bari bajya bata nabagiye basi watanka kwiba gavumenti urida hati we nono readinga okay yes bantu ebitiro ntugamba nebintu bikuru munonga akwa buri kimwe kitandikiro muka kandi omuka uhashemeye kurindwa je nje turiyo ntugerera ngo turiyo ntuzo mukaruru konkama kashemeye gasa sacrificing process in most cases ebintu bikushenya maka ebimwe nebikomoka abashija okugira self entitlement nobushesha muzo mukaruru ori ajati nyendo hagire nanga ati ko kwa uradan nagamba ati ndi murumba rom nyende kineki nkameya hatori ajati nyendo hagire nanga ngo shange nyino juto ndijo na nyoka choice yanjikananga because it is your democratic right, it's your constitutional right. Hato shanga abo entitlement area ninyenyeneka I must be seen supporting this and my family ninga ubu no mushija wenyina isi ushanga numureba kata kubaza usanga utakama it happened no muri yo hwiro bw'umugongo eje kane gumaho. How do you advise people to behave either bashija kubara atwaze na nabakazi because everesero muvuyo barwo mukaruru bitana na naka kenyina kuturugire mako mugongo we saw that chaos. Vincent, in my view abantu ntuzo mu kintu tutakumaye kikugira ki ekikumanyiza ekyo kubanza abantu bari mu maka tubakuma maka kikugira ki sure cause war yo muko kumanyeke cyo kumanyisa to kugizandamu abantu nibazo mu byo butegeki tubakumanye byo butegeki cyo ndwara yitu ino mu Africa kubura kumanya amakuru g'ekintu. Are you getting? Okafa kukizamu kwishyikiriza ngwa kujya waenda kukizamu ninga kwishyikiriza ki omukoro family nkiba kikuzarirwemo kikugira ngo banze wagira family then obone kumanya eko kwe kugira cyo kwesheme cya kitakurumu kandi otehireyo kushera abicira umwoka bakopa muniwe kikuzemo no abantu bakozera amaka basi imyaka 50 ba celebratinga konkeke tazireki hetaro kandi yes kirye kishanu konka manye bukurugomuka makuntu manyeke cyo kumanyisa ebijume birganka hi nico ekayi hambana ki. Are you getting? Nturebe mirundi myingi abashija hamba marakufa abana barwande bibanza. Are you getting? So atezo nuzo ekezi kubazo hosta zireki Zurbazo hozitaruho. Atkuno jantu manyeke chukumanyisa na wafa. Meya to be ekate kagenzere niwe. Yes. Are you getting? Isheka yafa ningo mkazi yafa ekate kazireki tekagenzere niwo omuchi. Ekeri yomboteka. Nizo politics. Hati politics abantu bazire kukikirenkaho mu Uganda. Politics imbazirenke kintu kitine makuru. Abona abayayi abombaza kutwiba abomba ronde cyo kuri abomba shubura
and then nawaza ho hariye nk'abandi nawaza hariye nk'abandi ayigati instead kubasa kubaho atari politics nagama kago kureba gariyo garemirwe nahabwa politics imbi cause on politics nimwe tukushanga policies nimwe tukushanga mate ebiragiro abahenda tukizo political science eiza ku monitoringa policies eziziyatiraho ku governinga society and families are you getting ko kato umuntu tumwebembeze ko gawo ja innocent aho jano ishe akabaho MP nyina akabaho manya minister mu government nazo umuntu nashashurura umwana we it is like auction are you getting atamata abantu bicaza ngo atire mwese ati oshanga ngo abantu abutu ino mbwebembeze tumwe bashemeye kuba bazireki tumwe bashemeye kuba bari hati bo baturetere cyabe kibari then bari bashemeye kuba bari abebembeze challenge yitwina batina. Because the question is like how much do you have? Kuba kubuze mirundi 15 kugeza Vincent Storya eshaheza ati to nawe jatwaye hire nyonka zo mukaruni kamanya akaruni kita senti Vincent eshaheza najya mutugenda mukaru to kakaza koze eshaheza wakuzo mukaruru oine kubanza waguze kintu cyawe ayigati hatu waguze kintu ori kugoro bwebembezi iyo ko ruzo mu ntebe oragira mutuma kiko kwebembera ayigati so nicyo tukujyango tubanze twayetegereza politics sinzi mindset ntubasa kuba tutine politics no so tubanze twatereza politics tumanya bashemeye kuziza muna batashemeye kuziza ntu esine basa kubaho hatariho family no so tubanze twatereza family hata government nhe kuba nezira na n'umukono gwe cyoma watandike ko kaza kugizanira nubwo ozumu cyomo gweyo kugira ngo otandikeka oryo mukazi oryo mushi mamureke tugamba amazi abo kwebiragiro nibyo bibisa hense. No, when you say one of the contestants, some presidential elections by USC, bagamo bita Rick Santom, akabari umuresi, are hopeful, munonga bakumureba nkara tware bendera ya Democratic Party. So warugama nhabura mebironka 25, when close to the end, and he was expected to win. Hata abantu bona abantu bamucastigating bambuza why have you pulled out abagira ngo mharakarwara. Akagira ati I cannot be competing with the United States when my family is not there. Akagira ngo yarugamu concentrating amhara because they can you number 1. So mwene kintu echo wanokire toti omukuru dani hati ahituri twarebere hebijuma bice kibaza bakitaka bebura hamwe kungaye nayi twabirebere akaruru kusigama akagabantu gari nkagataro. Yes. Now akaruru ntuzaguma tukagera because it is the constitutional right yihange kuteza karuru every after 5 years so tukagira tutakarura akatakwiza gumanuka tusiga tusenye aho kwa makaburu kufa hata nigasiga abana barakure batyo kuwanuga barakurere hata aba bantu no problem zanyensaka whether is a leader whatever tukagira tobururu butakwinterferinga namakagabantu echo kubanza umuntu naza kwesimba ayiza nko muntu kandi obaye no mukazi no mwabura kugira ata kumugambira ngo ndandaza kwesimba echo ni cyumwe echa kabiri umuntu ayiza ati first people to support you bashobora kasi shobora family yawe ikongo umuntu nashara mwagira ata omwe ayanga kwikirizangana nachi na family nyona aza kuzomu karuru ushanga family omukazi yagira ata yayanga ningo mushija gira ata na wayanga utakaza politics mukaza shara mwagenda ningo mushashara mwagira ata agenda ata agenda tineki backing yachi ya family echo ni cyumwe echa kabiri commercialization of politics na yere serubuzo umuntu nyine ngaprozo kuyana gamba kakureba innocent nyingi yaronde cyo kora gishita cyubura hatatu no manya reka joining politics nimbebembe atananye reka mbebembe ugame yananye kanimbo basambara hati commercialization of politics ni yere serechi obuzo hati ndiyo ni intambatambura muri ndonda karuru konga ngiye kushanga nashanga ruha bamwe abatanikire kusinga ndanga muntu zabo kugira ngo agende atware ndanga muntu bamuhereze miliyoni emwe atware ndanga muntu bamuhereze mitoro 50 atware ndanga muntu ayesimbere ningaruko umuntu ayesimbere hata nagura baronzi
hata no shirebe cyo nacho commercialization you are leta Yeah. you are also giving me this idea yo muntu kusanga yatunde ibintu bya family Yeah. family kayishubire kaja mu stop aha hata ni checho ate gatandika kurwana yonka aha karuru hata akaruka niyo ni kuretera violence kwe kutandika umuntu ariyo nagure ndangamuntu z'abantu nazitwara ngahi uweyo mukazi bika tayo muneza kuhika ushange ko mushija atakumanya ngo ndangamuntu y'umukazi ariho wagirata wagibikire this is serious hata ushange yakimanya akabuyo kagire katandikira icyo ni cyo icya kabiri ushanga umukazi atakwikirizangana naki na n'umushija we umuntu baragire bata obarahagire umukazi atinyoni impagirogo umushija atinyoti ngo nogirota uhagirogo hata umuntu naho hatandikira hoki violence hata bereba bya bita bikushobera ikindi kikureta violence ngo mbururo mpaha noza kushanga zaba abakozi nyuno bayanga kuri mu electoral commission no chimaji hada washanga abakozi batakuratira amateka agatirweho electorals hata nacho nkireta muki yes hati noreba elections in process no tandikana demarcation of polling demarcation of electoral areas or tandika reorganization of polling stations or gahona ngoza hari update of national voters register ochirga muzo mu display ochirga mu display za nominations after nominations campaigns hatu washanga oyina abantu batakumanya amateka bakagakora tarankugari cyo kurebera umuntu nayiza nibateka ho display ngo umuntu ayichecking ngo mu register areba barumu ningatarmu hati ushanga umuntu ataza yo kucekinga ubwire bwakaruru bushika ushanga umuntu mu register atagira tarumu hata general violence ejo mpanya yatandika between the voter and the electoral commission staff obino bireba hata no reba amateka nagagamba ngo umuntu uri mu register NRM party yero book umuntu utari mu yero book atakatera ki akaruru hati yori yampa hori umutezi w'akaruru or register wa NRM hatu usanga no ikiriza buri umuwe ngo agira atera karuru yakabatarakahi mu register hati cyo kibwire nugago mu nyamateka abantu bateka amateka kandi hata abantu bagira bata bagahenda hati cyo kushangirana habaho ki violence ikindi kikureta violence still nacyo nkire twabakozi hato shanga iteka ndagamba ngo utari mu register atatera karuru hato shanga villages zimwe zakuratira amateka villages zindi tuzakuratira ki mateka hata bururo mpo bushobora kugira buta no cancel nicyo kurebera hati abantu mu violence no zireba izo structures za NRM zebene kora violence beri yamani ahabo kugira ngo abantu bakuratira ki mateka gabatiriho kandi amateka ahabo kugenda kwiyaho obuzubwonda obuyumbantu obuyumfamere nicyo kurebera amateka agagira gata gakazaho kugira ngo ngaruzo ruvinge ninga sigasa ruvinge ikizubo cyakubansa cyenda kugira kita kubaho kunka washanga ibintu bibaho atwe natkagumana tubirabaho tariho fireyo nicyo kurebera domestic violence na izireta ebiri y'amani y'abantu bitana mukazi nayita mushija yita mukazi umwana yita mukazi umwana yita ishe ninga yitanyana abo kutwara ki amateko mu ngaro so nyoni nshabangu institutions ziruho zone zabatireho zimaking sure ngo zatekinga za making sure ngo amateka gaza nkahi umunkora gakurata gakurata yabare mnonga program tugeta enshonga yizoba ekitugamba ho tukisiya kugira ngo tuteganya ngo nkiza kubo kitweni kibo n'umukaro akahwire habire mu violence y'abantu kwitana amakaga mugashenyuka tompagire ikanima tidebere chairman witu electoral commission tumurebere we've seen enough and ebintu okubikutwazibwa ati ebiroho byona. Now the worst is when families break because of ukashanga amakaga abegaroho garenga kuzabana bararuje mu buryo ngo ngasakurugamo na president na minister na whatever nago gafa ahabwa karubu. So turi twenzere kureba ko twakwasa kucavoidinga turi tuzomuka umuro kace kandi ari turarigiro mu kahumuro of course twendagaruka ntureba no mwuga guha kucwa mu kwagira umuntu
Prose naje kuba natugamba no turatane umukaza ashemeye kubanza kamanyi bo wakwenda rero bakakunda bakavoidinga violence omushija ashemeye kukuraterera omukazi we nanda kukagiroha ninga shemeye kwikiriza ngo buri omwanya n'urusano gabe bukwecweramo aho kuba icyo nacyo ni kikuru yonoza byo tarahagiro nabenyenda but ashemeye kuhagira wo kwenda ninga ashemeye kwa nahagiro wakwe so ebe bintu abicenga aho umuntu tukabimanya tukabikuratera twito mu nkora n'icyo tuyamboka tumuro kace utarugaho Agent TV West. School fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukozesa momo yimata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. The search for Miss Uganda is back on Star Times Makula Chika. All regions compete for one crown. Who will be the next true Ugandan beauty queen? Do you have the looks, the brains, the confidence? This is your chance. For registration, log on to www.missuganda.co.ug before 20th June. Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Vian Esheri, Sino Mbale Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, and lead sponsor Tianao Furniture Manufacturing. Twagaruka program n'enshonga yizoba TV West ntendera shayi mwenda chikana ni 5 tire tuganira ahakwakwasa kwinde mpondo na mulonge yo mumaka mainly domestic violence process hati arom embera yo kushanga umushijana nangu acwere mabantu. I'm the head of the family, I support so and so tinkwenda kurundijwa na agambi chini obona ushoboroza bwire manye mwe twarebe nibirwo kugira ngo twagira mukaru na hagira dan yutnyoni nyenda ngo hagire nanga twaburo uticereza naho hati cyo cishenyamaka twina abana turanajeho abo kuba why because we support different aho tusheme koma ati Vincent abanya Uganda mubanze mwareba imbere y'iturumu mbanze mwareba environment etwetorire eituryo nturondera mwabebembeze cause the fact is embera y'iturumu teboniri violence yonga are you getting so koraze kushobora kurugomo kayawe ogiroti agamazina ginaza kuzina nigaza kusigaye kayanje. Are you getting? Obanza wareba horiyo noza na horiyo noza na horiyo nogera ki abuko akarura kafuturumu iwiwe
isenta karunkankara umuntu yo ninkagarakamu gari n'amazina gencende vawo mpiteho nechikonde hakindi. Are you getting? Nkameyoko yayakigambere sente zikazo mu karuru zakita abantu bagwiraro. Abantu mbazo mu karuru kushubura twakoronda bebembeze. So ngirangu koraze ku rugo muka yawe iyo mukazi iyo mushija we mubanze mwashitama aho kandi zo kurugayo tuzombi ya politics oyesimbe bakusinge nebintu byawo buguruze ebintu bikweho nekekweho atoye shanga hamuhero bumugwira because finally ngo kuwagamba byona kubikweza kwa you go back. Yes, you go back. So otakashohwire muka banza wareba ngo washohora nabeka yawo bona kikira kwanjire nko wabagambira wa America go back home. Wareba ngo oryo mushija oryo mukazi noenda kuza kwesimba hantebe yona wareba mutikirizana mawo no bwebembezi bwo kubanza wareba mutikirizana mutashohora hamwe. I advise you don't move out. Ogo birge mubiri gumo mukizira ki echorum cause hata hon hiza hobuzubu oshanga umushi atuze nekizi cya woman emancipation. Woman emancipation kizira woman empowerment kizira abakazi twajakira kubi abo abakazi abagiresire tubaragikuratiri yayaburwa abandi hatu twayakira nko buto omukazi eshaheze nakujyatinya n'ubushobozi umukeyo ushanga nko mucyara dani nakujyatinya n'ubushobozi bwo kwecweramo umukeyo ori mukadani konkano yereka obayendo batayenzi ekiyonje muitaniki ayina kasente ayine banywani bi kubazire ninyenda kwesimba twakusondera akiko wiba omwami dani atunore atapana atotagira ki atafutarura atunani kwenda hoki nimbasa kubaho tazira ki otaro for sure abo no bantu bitukushanga mu parliament no bantu bitukushanga mu districts bakwiba amataka no bantu abitukushanga bakwitihanga ako muntu wabura umutima gweka ma wabura umutima gweka no takiro hati no gwihanga no kugira gwihanga hati nabashija bagaraka bareta mweri ishija anyondo mushija naragira niwo mushija ukoro ino mukazi manyubu nafubwe manya namanike kara kujyate narge naza kwesimbagira mugambira amazimo teke kintu kikuru muninga tikizire ki tikikuru konka kakwiza waza kugenda manya korazo mu parliament hatondigeho oze kushambitukana manya noza kuzo mu karuru manyobe no izaza echo kujyango nizashamu kaga gwe akaruna nko tukararamu wanoroda karuru no iko orgafutambura program ya utandika kutambura program y'abatezi bakaruru oyishanga kiro nihangwe oriyo noronda ki akaru hato mushija yacu yoriyo kujya awa kugenda kuza kwana manya kuzombashija abandi iwo mukazi wa advise rika karuru nuwogo mushija nuwogo mushija nuwogo ine wencenga yeni yejo kwakati yokorage otinyonyi nemwe bwembezi na wajirota nobwe njende aige waro mushija bara ku understanding kirigyo garukankai garukomuka then atkizera muna sente harumwa abakazi bari influence hati nkaba omwamidano ko esimbero na ba opponents bawo hata babanza baronda mwa abakazi abo kucengera abandi mu batwara kasente hati mukitwara kasente then opponent wayamanya ngo wahereza nyondo muka Vincent hati opponent wawe na waiza ha Vincent. I get my point. Akana ndakuba honda nisaho hati Vincent aisomo kechiro aine million na nyeniza nyinendizo twajiro tanga kutamikira n'ibyo oyishika byo mwanyamana kakasente katwana tukasherekire anyo nimpagira omwamidani ogu nimpagira ya opponent hatumuta mwe omushijo tano obano yendo batokwenda oyino okura tere kindagira ki kumbe niwo oriyo no gambisibwa kari akasente kibagira ki and bariya babesimbire baba gukozise ko mwoga gwo kureta divide and rule mukayanyu. Are you getting? Hatumukiza omwakuzabira omwashoraza kurondera dana karuro ndizashora rondero oriya mukizagaruka tumukurebana n'ekitanda tishiruho aba ekitanda cya rwo school fees n'ekiru emere n'ekine ekane ekine emere. Are you getting? So family n'ekintu kikuru. But you respecting, I agree with you prose 100% kugira ngo finally byona kubukurugamu you go back home. Hata hayimusigire mwashenya and again by the way those who win I don't think baza kutwara hinduko mwana wabo. N'ekindi ekikanchi bagambira abatezi bakarundi yo ninyizo mukaronyo. I don't like to use people think kwenda kuzuna question such
akana nyetinye ndo muntu anyezunu se na nyetinye ndakwezunu saki omuntu ntuza kurugo mu karuru banyabo basebo owabire no hagira yazo mu parliament yaza district yazo mu council esimu naza kugihindura noza kuba no gitera wahirwa ne kwato driver ekeka hoho kare. Are you getting? Oyushke na warrior owe no hagira na mangu akakwa miliyoni yewe na chirenke chamani. Are you getting? Hato oshanga miliyoni 2 zashenya ki? Kayani. Yeva. Ekindi. Oshanga abakazi twine kizibu. Abakazi kutukufuna mwaka sente tingu maonyo baro honsho bicha I don't know. Omukazi omushisha amahagira abazo omukara amaje achika Kampala. Omukazi ekagisiga. Ogumuzeguru munongo mbakazi. Ekagisiga haza Kampala sitama. Afuna yaba mani. Ato mushija atandika kubanka ki? Nkekizibo mu society. No mushija atandika kuburabura. Orero cyenga. Hati nabandi bajya mu mwene mukananka ibakiya batandika kukozesa nkaki? Nkecho kurebera. Na nabakazi nkaba cancer. No manyo power ne kintu cyamani. Oshanga omukazi okuyabira aratakabire cancer. Atimara kufuna ka acid ka cancer. Omukata kisitamayo. Okay, Omukurdani. Tugiye tugenda tuza kwenera by the way, we are trying to conclude procedure akagamba kama hera kuwasigira bakutureba. Kakire kitu ngwe kai. Your concluding remark. Echinku abanya-Uganda abarebe ba TV West. Amazima garanti. Ahituri yontu zande bya politics. Tatebekini. Nyawe inime kintura ni kigambo. Omwabo kujangwa shazi tubenturonda karu. Tukabire ntwegesa abantu obutegeke kikugira ki? Ekikumanyisa. Konka obuchiro hongo kuchiro. Nani mbeshengereza? Mutita maka. Okay. Mutita maka kumaragaruke nyuma wagambira omushijabura kucenga nwogwe. Banza wamuhobwira arakucenga omukisange kirukwiza. Ni wo mushija we reka kukoze sishija manyo ndiyo mushija nicwamu nyine ente zanje nyine ki tokuntegeka. Noza kugenda toza kushwera kanso. Ngwazo mu kanso ebo mukazi wo babana bawe. Tokuza kushwera parliament. Na washwero ndizo mukazi washiro muntebe simwe abashana mangu wo inaka sente no kore cyo kwena. Na washwero ondizo mukazi terabenke riyeka nizaguma ribanza. Kandi cyakore miseke yo kubanza naye akabiri kigira ki? Kigitwara. Thank you so much. Omukurdani. Ogomura magutu ngokutwagambaho haturiyo ntuhendera. Maybe you leave some piece of advice to the viewers. Okay, chinkureba. Family ne chin chamana bakigambaho twakigambaho kandi ashikora mu obumwe ninga si unity mu family. Ekyo ni cyumu. Twayika kutera akaruru kandi nabumshekwa n'umutambura hamwe. Konga mwabara kutambura hamwe uri yomaine right hatu noreba amateka nakugakiza gatuhereza ki rights za buri omwe aine right wawe n'imyaka 18 garahiguru kandi uri mu kitabo cy'abateza bakaruru ubwire bwahika kabirota kugenda zo kutera akaruru kuyaho inshobe y'inkureba no kugira ngo akaruru kakubika security baroti atamateka nagunchena nago umwe n'umwe turebaga kufevaringa abantu ningaga kuyamba ki society yitu no ma security baroti umuntu nagenda atera akaruru utamanyira umuntu yagerata uyaka konka hataraho uburubundo bututera ukashanga bwabo barayininga hatarayininga po umuntu akuteka umushana prose bareba ngo prose yatera dana karuru kandi mwenu umuntu akimureba umwe bariye ne sente ze mbe muri abanywani yo za umwe guzayo kasente rwango itanikiraho ruko yahibanza rwango itanikiraho bwene hatecho amateka nyonanye tumi amateka gakubire gariya ubu gacenginga bishuda mendi egira ininga page eguma har security what baroti yes ndukhendera no kugira ngo no mayambe ndingo mushitongore cha electoral commission tokushimanye cyo hata namwe no ogu numurumo gwa leaders electoral commission hateriye ne area nominations are special interest groups special interest groups tuine mu eminyeto tuine mu elders nkachi byona bariyo bagira bata bariyo baba nominating hati village level mbwenu abantu abakwenda participatinga mu structures zona ba making sure ngo bagenda agombora zabo ninga sa division zabo batunga nomination papers kandi baba nominated ekindi arhona
nira ababe ndangamuntu hata nabo bariyo baruniyowinga indangamuntu ezabire expired ninga sizahuireho so umuntu wenda oyine ndangamuntu ye manyangekaho hata time ni yeji ngende bakwandikira bagende bakwandike ndangwana n'umuntu umusiyo bakwenda kwandika nabona bagira bata nabona mamhandika undi izo n'umuntu wanagire ndangamuntu kurabe wanagire ndangamuntu yawe cyo kwetaga n'ikintu nka bibiri icyo kubanza no kutunga report police report ngokana gaci ndangamuntu dende cya kabiri ukagaruka ukaronda imitware yawe 5 ukayisasura mu banka dende ukagenda bakarupressinga gaci ndangamuntu yawe amazina na twahiza amazina kamusime Daniel Hemba kandi next mayor wa Mbarasite abantu mwe n'abanyambarasite nanga beyond nimbashabaga urukanyu kandi mbashaba no bahagizi ngo buhanguza tubwino mu ngaro kandi butakaturugamo. Thank you so much. Prose wowe nakagambo kamwe n'usho. Nko mucyara ni advising abacyara. Ntuzo mu karuru ushanga umukazahekera umwana mugongo. Hariyo natembe kimotoka cyarari. None ago bwaba bushoborozi cy'ubwabakazi. Ushanga umukaze shaheze akirya heru ngo ategerize ababesi imbere. Aho kambagabayo twonyumba zagabayo ki. Really abakazi nabeshengereza. Mureke tugumiye mwakantu ko bukazi. Ushanga ari beshongore byeshongora. Nanka nakiribanyi, nanka oriyo yesimena. Abakazi mureke tugaraka hansi. Tugaruko mukaturebera abana obwire abo kuronda karuku barizi hango tuze ya hararizi turebe obwire bwo kutera karuku burahiga tusigamwe kitindisa cyo bukazi. Thank you so much Prose. Ngo kubagamba nyesigo babuzobona mbura. Ebe bagamba tujya ngo bateka cyangwa bitwene bibo. So no kujya ngo twabyirinda tuta. Kandi wabano ukireba nko mwamdani yagamba ejeje no public out kurayi nayo. Bimwe court zakaruka runjika shebekwa ka security. Atuka kubaka yako mugongo twena twine issues nako imbani nkumanya ni ma Prose anyambere onyambere hatisha yo kwemera umugongo nyo bikinshobera nkareka. But if it was ballot nacho ni kirungi. So nyenda kubasima abantu batureba TV Stone program meje shonga izo mutwikire tugarikira nkaburijo turiyo twizana gacencu irasha ibiri iyi program nero ho burizoba nimbasima abo kwija kubana TV Stone no kuhabura umuringo gwe mugumeho. Bebari. Okwaye hayanire ntebe yo